the attempt the obi atem. And who didn't attempt say would disable to sell when near the send Nina is an disable mawa. It denies a memina and I am and me couldn't punch and will be a video now. Whom or say social media no news soon free fee 1 minute or cassa 1 minute question. As a winning answer, as a cassa free fee. And I told now using a cheap. It may be disabled now, maybe as I see I'm an aba pay me. Men canipa. Unimin answer, a Jimmy Sam no air. Oba Kumasi dia be ba ko pe and the hub of movies and I say YouTube hub Breman Intimabaha said be brina I mean obi e boji makama what I say adaje ni poso but na say me quick na me me bra panyin Chiga etwetwe nkomo kakra what I say senior Polino then eko adumo nyame adaroma so emu nkaka okay that's why na is there is dama aman eba Kumawood I can say omo bo adwuma wom no oka ho bi or starting yen way back a town boy ash town boy what I say untimi nchire simaba ana one no he straight say like be no be to an then like bia ni wa obi abetimi aketouchable bia big office amoka de no amoka Polino Kuba what I say we ji what I say senior kispilo yeah saka o de how na you go ya kana obetia no ate one tie live bia what I say nti e ho ai bia betimi afam na ese ba man Kuba bia ebemu twa ko eze la saka yiwe ne de ese amount to mutus kispi afoma mutu kispi nti no so okay to ana mo ka side dia nye live bia your boss me here your boss me hello all right Chiga obi o ati pa but me na asem yaba a special case or say me go straight to the point na me no e kasa me ba set no so no na o make complaints when am say aden and I watch him say ye free obi ma Linda and I say na me bo ma Linda na Lydia mu ba ko London or TikTok or very powerful na or visual impairment kakra and Afia Schwar on no akonya asem but yes ma me na blogger nti issue bi a go viral bia no or can be or the nano tum na em say okoka sister Afia asem na anko sister Afia yi and ono so dey how an ni ya no edinatem na Chiga say sa asem no dey onfo aso eno nti na me Chiga e wo ha ye betwetwe nkomo senior Polino e ba ne say oh Polino nze adwuma na ye ne dey say social media okay obi adidi obi atem okay obi aka dey opportunity obi a okay eno wow life the opportunity we no ye but Polino yen ready bi me gina we me nan ba akoye me ya okay me kan say me nan me o deformity okay what I say but eno nje say me nye nipa no correct say me ni unya ntokwa na ohwe na me nan ni nti obetimi abom asesa ma say a oni nipa na eko enye obi a ne nan ne ya na eko because man nwene me ho say me nan me ya no nko man tena me baby do you understand but to the extent say obeka ma na twi obi dey say obi so beka say so say bia onan ye o ya enko ka obi no ambe for onan ni watem Polino etinye ne nan na nti nko obeka on kanya asem bia nka na ebia no so no hu ne say entokwa ni formula enye didi atem okay yemfa obi ya ye nsere no okay me na ye me ya but echina no pa obi betimi anya accident abeyese me okay ana achen okra ohun de me chiro no but Polino adikonti a eya me de me hu wura sa ansem no mo nye bibia ntia o okay movie ne acting na ye ne nyina no adwi bi oni patrim de pese e kele no okay Polino so wadi dem a on catch no correct because yakeka it say asem we ya akofa be ye yakeka nsem bia ma so obi ko wo hospital kra na onya sa de ni bia no be so on ko akra Polino but good but o kuna to akun me jina bia me ma me kumi ankenye ne say Polino waba oba set is o friend me say Chiga what's going on any interview any say see e kumi anka sense but e dey na ekoso ye yetu ye ho asi o ade a yetu ye ho asi o say e pese e kill that course okay so what you say so obi nan ne ya ne say twa ne tv o deformity bia na hu na hu so hu nipa okay me stand there me use Christianity me Christian okay I'm a Christian I will use that Bible no
was obo nipa se ne se so this is one enjeche mu bi ani bible mu nipa bi ade o se nyame ne betimi aka se o shrine on those kind of stuff but se unu obi anya ntokwa o bibia bi won ho e nipa ntina ne anya ntokwa because I don't think says we knaman wo po wo a umfa bibia wo nipa ho nkodi knaman atem ba wo kan asem a o zo hu sa asem na wo kan no se wo na ono nko na gina ba bi na wudidi na tem na wo kan wasem a e different. Okay, but why in general na? Yes, and I didn't so eba public. Okay, it ye wo west bi wo no a ya sante kasa na ye kan no e bi afa ne tra asem bi wo kan dwene hu se o ka se wo disabled te se o enti so obi nua bi e wo disability obi di ya. Do you understand? But any kwanza o ma obi feel sa e de on na nya na ene ne nka wasem de wo ne ho nya wasem so ati ase because who ko kan se who disabled te se o ni nice obi wo disability a on kanipa matter points nas it looks like as a na general to obi o disabled enti go anye disabled Paulino ujina we se bia onan ntwa on se ntwa obi ni unya ntokwa a unya asem bia nka na obenya bia ka eti aden na wo ka se osesu abu so eti wo ka se who disabled te se o dia who underrate disability no o ma saa de na ye tu ehun asi o se okay nyame mfa so Ghana for nhwe omo ni ngide ye ho wo de nya de menya mimi problem no nya de menya se me kotwese ne anya sika bia menya because obi a me say madwuma bi o de encourage omo a o me disable say obi te say obi say there be mimi ni kra say market unua bi kra te say wo ka say there be chiga kra so otimi act na say mimi ni kra nka cha de na me so ni mu na wonye bibi ma ne ho so ati say no ntini ye de ho apia bonten it is obi so say ate ho na adwuma na ye na ye de ye bre nyina ehiem no obi ti ho na aka bibi na cut off because asema o kan o disabled to sell disabled to sell there na ze me to say me ben obi kura na obi hu say ni kwan say me ben no because me deserve say me ban nche because me disabled. Okay, and so if you say Afia Schwar siniga and some na o kan no it wasn't right say o kasa e no na wakan ombra biem. Okay, ombra biem on say o kan sem bebre odidi na tem ono so return ni bi na ade na asem ba akope na me ha me. Okay, eti sister no nani na ayesa ni ho a ka aka ni tokwa uni asem ka na. Okay, nti won hu se ho no wan kan ye Poli no nye obi a na so ka kire no ye kuro na yetim no on empanyimfu e okuro nim a omo hwe kuro ni so on omo fa ne ma tra. Okay, nipa o man nim no fa ne ma tra disability no ne edem die ni ade Poli no mimi gina asisi e unua mi gina asisi e doctor bi a wan hwe ne ne ma yi na asem life just like that eba ne say injection panie. yes nti ya nwu say debi doctor bi a wan hwe na adwuma yi na nti say me ma be different person altogether. And at the end na many ye bring na Poli no nye bibia o se obi di dem ofia etimi bofi. Okay, Minim se me ka se abofia o te ase a Poli no obetimi aware awoma na ba akobia kodi dem onyi ntum wani mra on se o gitum se da bi me ba we dey say no why nti ade na me for me nto for mu hwa ade a obetimi an na me mboa no ma ne nye no na wa ankasa kra no capital wa sham. do you understand? Because obi beka just obi wa ha obetimi aye you will go there obi but asi uye no hwe nyi so eno no ikoso aye pese ye ma me mo ye nuamo mu ofie no otitivu no hu me a no onua bi te saa o adamfo bi no obi ne ko school te saa obi encourage ne say no there be onka achi o kan ye ho because disability na hu ne saa no say obehu obi a wo ye okay a na ye obi a ye share ne ma ni ko school na adwuma bi afa no eno kra na ukọ adwuma nim kra na ye poa no. Okay, ed ne hye baabi but ye nyina ye vibe a ebeboa what I say wo ma obi kwan no adi dem oba wo nchen a woni no uhu na ne nyese wo hu nipa no kra Poli no na hia wo uhu na mani nkusu wo hu nipa because ono so tse wa this obi anadwen ho akan ye so aye dey obodam ono wo betimi akogina so oye bodam ni interview but me gina eze me more down me ye bibia do you understand it you know I was say ye massa de ne wura society nim na afi ani je dey eba
because obu o did edem de ni wura obu o e bia oben nipa kra na eye ne den why onim so bi besere why e dey nti na wo so bi sere de wo tie no okay Polino de wo tie no de wo so de baaye no okay Nyankopon so obo nipa se ne se so eti me ba me gina me nye nipa ye o discrimination for Friday be ma me ne kana ma bi ta na me ye nipa so ati ase eti no once a wo ye nipa ne de wo so believe it se nipa wo so wo de botai ntie Nyankopon ma asa de ne si ye so ati ase but e okonya third person bi ono so kire wo se wo de wo tie no nka nipa ho a e de na Polino e koso nti wo feel say den e wo say afia eye bi e ho no de omre bi mo me patch nti wan patch we wan patch wa Polino say okan social media e ho no ye so ye wo so ati ase me gina me ka say o viewers e hwe me so obi akọhwe afia obomu sa asem na o kan ye no so obi emfi na obi afi no okay me ni problem say me mpena asem me follow na ka me nkote na no asem okay do you understand but so obi ye mistake na de bia ye fa ne tra yes obi abe fa ne tra yapa but ube je di sister no cry no ebi asasem na afia kana hine pa but wakatas ontimi nka oni kama fo bia because obi a wanko kana anko nka asasem na nchi nti ono so den na obeka kire no say onya nkofo ho nsem kana Polino ono ontimi nka ono so wo de enti a oyesa ono so wo de onya free okay so ati ase but say afia didi na tem ono so didi afia bi okay nti wo hu ne say obi ni nya nipa na attack no Tasna. Yes. Emane come from be a one disable and I say yes. Okay, say o disability to say. But if you go o de yen kan say bia o ka say wani ehwe baabi a e ono anasem. Okay. Polino your personal attack. Yeah, wani ehwe baabi. Ah oh. E ono na udidi na tem. Ampa so bia hu no be hu say nani na ehwe baabi. Na aka say o disable to say o there. Yes, yeah, I understand. That means obi o ye disabled, they only right to say no be any issue ana. Oh, I dream the tree. Afia Schwar nigga asem na. Omo mienu nyina, omo wa dream the omuti. Okay. Tone na omo use no omo use as me de me ya no no. Asante kasa Polino ya nka ne trasa. Okay. Iti na kwa mfia. Ote kokko so na akasa na woni krum no, ne ba bi akasa na obi a okasa wi ayi say repeat. Ye pese ote asem na okana yi. Edi na otumfo okasa ya anyezo okan ya wakani sa you be ogina chira o say repeat asem ne ma. Okay. Okay. So the major. Matthias pa anti sister Afia say o he video na say we ne fan na say o ha o so betimi awo so ama na say Chiga sensem na okan ne de wan kan yi o me patch because disable bia nti betimi attack the personal but simple. Say obey any general statement there e ha adwin na o me patch and I'm review. Senior, yeah, calling to final words. Final words, I made oh, made BBI wrong Chiga. Social media, BBI wrong Chiga. Okay. Wrong Chiga. YouTube, yeah, almost subscribing me. Spell my WRONG. Na Chiga is CHIGA. Okay. Yeah. My handles be our wrong Chiga, BBI, but follow me. Na me say, sir, be our channel on this one of her interview. Okay. Omun follow ye. Okay. Subscribe. Yeah, omun subscribe your channel no. Na de ye bia no. Omun mu mani nje de ye no. Okay. Na yeso so nyame nyina ye chi na like enkwane ahode e kura ye no. Ye hia empaibo ene bambo bi susu afiri mpanyimfo bi o. Na de ye ne Ghana ha because ye Ghana na ye wo. Na ene nje. Na omo hyedem na omo didem. Bibi wo omo tirimo obetimi aboa o man. Ohu. Na nyame mfa so na se yenya ba bisi a omo hu se omo so omo nkachi enu nti ne ebre nti obi an support. All right, obi an support Chiga. The name still remains Armstrong Polino at the ha any the interview in this yakram.